Nikmat pisan. Maroay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di video kali ini Mama Hafiz mau makan sama khas Sunda ya teman-teman. Kangen sama halaman, kampung halaman. Di sini ada tumis genjer ya teman-teman. Tumis genjer, ikan asin, lalapannya ada bunga genjer sama roai. Ada terong juga, rebusan daun singkong. Ini nih yang spesialnya, sambal tomat. Seperti biasa sebelum makan mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Cuci tangan dulu teman-teman. Hayu urang tara ruang sadayana. Nikmat pisan. Sesama perantau kangen sama kampung halaman nih. Maroay. Wow, ini wow. Di kampung mah menikmat pisan tuang sarang kita. Nah, genjar. Wow.
Wow. Wow, ngunah pisan. Ini raos pisan. Tuanghan ke.
Kalau di tempat kalian ini namanya apa? Kalau di tempat nama Hafiz, cek orang Sunda namanya roai teh. Loh, alhamdulillah. Cukup sekian ya videonya teman-teman. Jangan lupa di like, komen, subscribe, dan tekan tombol loncengnya biar nggak ketinggalan video terbarunya Mama Hafiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.